الحمد لله. الحمد لله العزيز الغفار، مصرف الليل والنهار، ومجري السحاب والأمطار. نحمده سبحانه ونشكره على ما يمن به من الكرم المدرار، ونستعينه على طاعته آناء الليل وأطراف النهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، أرسله الله بالهدى والنور والآثار. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. آداغ متين بركات رمضان مهو أرون में मिगेंदा सिलसिलागे मियदुगे दुआयकी अरगुण हितुं तियागतेरम वरक्किना बेबे फुलुन वर फरित दुआय اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكن خاصكو عمرہ ادا کرمٹکا وڈا گنوا بے فلنا می دعایا کی می بیرٹ ہی دعایا کنوان ورم مهم دعائے ام فرتم اڑگن بلالا نی دعاگے سیغایا کی کھباتو دعا اڑگن من نن کیرت غروانوگا آسفا ونكو دسفا ميوني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدي يفدان عامكو جنا بيبي فلون عمراغا ركن اليمانية حجر الأسود ديتريغا كيوفا حدوانيس نبي صلى الله عليه وسلم أريهم می دعا ثابت وفا و iruga e duaayan eba ve kuri kolan e lafzo ituru wefa ei allahumma mi kalima allahumma rabbana atina mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun adi ekalek faanu ge ashab bekalun ge arihun bes mi duaaga kiyuma waridu fawa emme sabit gotaki allahumma kuriya genesken kiyo egotun anas radiyallahu anhu ge kiban al imam al bukhari ekalek faanu ge sahihuga adi abu daud ekalek faanu ge sunanuga adi abu daud ge arihun tayalisi imam tayalisi ekalek faanu ge musnaduga riwa korawwa fa ve Anas radiyallahu anhu vidalwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam emme gina kurawwa dua tahuge terega himene Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar midwa bay riwayat tahuga eba ade warak ginan dua kurawwa kamuga midwa kurawwa kamuga Imam Muslim hama mi dua riwa kurawwa fani Imam Muslim riwa kurawwa fairuga e riwayatuga wani ekalek fanu kiyuwa dua tawge terega Rabbana atina
Allahumma nula elafsu nula wani namis gina riwayat taka sahha hadis taka balala iruga takurar ko rawi riwa kurawwa fani Allahumma mi kalima ya ekko den hama miya wagi de ehen bay waqiyatan nuwata bayen hadisatan algondo ali alwalana nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihun hajjuge manasik tahuge terega tawaf kuratanuga rukunul yamaniya hajarul asfada de terega derukun de terega kiyuma sunnat vegemwa dua tahuge tereng emme mashhur dua ki ves Allahumma rabbana atina fid dunya mi ibaratu musannif ibn abi shayba umar ibn al-khattab mihen derukun deterega mihen vidalwani kon ekalek faanu ga arihun riwa kurawwa feve ehem wima umar radiyallahu anhu ge arihun ves adihamayako umar radiyallahu anhu ge darikalun abdullah ibn umar ves Allahumma rabbana atina fid dunya hasana migota midua vidalwi kamuga derukun deterega asfawani Abdullah ibn Abbas ke arihun warid wegen wa basfuden ebave musannif Abdur Razzaq riwa wegen wa basfude e basfuluga ekalek fan vidalwani derukun deterega malaika bekalun tibbawa kamuga muslima edeterega Allahumma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مدوا كيا قم فهرك آمين كيوما ملائكة بيكلك إكما خاصك لوا واكمك عبد الله بن عباس كاريهم مصنف ابن عبد الرزاق رواك رفافه إهمي ومين ألغر منا مدواغ مهمكا إبا إنجنده Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihun Anas ge faanu riwa kurami gina emme ginan kiya du'a tawge terega mi du'ave derukun de terega kiwwan irshad devwa fa du'a ya kiwsmi adi ashab bekalum mes migota amal kurawwa wa kan algod menna eba enge ehem wi ma du'a ge muhimmukan eba war rangala mikan kamun dehave wakin khassako nabiya sallallahu alaihi wasallam effaharaku mi hadisa algod menna wakin khassako eba engene duaage muhimmu kama nabiya sallallahu alaihi wasallam e duaya devwafa ahammiyatu ekalek fan arihun anas ke fan riwa kurawani effaharaku nabiya sallallahu alaihi wasallam balifawa muslime ge ariha ziyaret kureviye sahabiye riwayatu gannani ekalek faanu baliwegen diyanon gos fiya tan ufrafa kuda la fiyoke gota ekalek faanu wefayawani baliwegen gos den nabiya sallallahu alaihi wasallam wadagen e sahabi ge arihun assawani ebbis duae kiyuwanto nuwata duae kurawwagen to tiuluwani ekalek fan dannawani timanna qiyamatuge azabuge bodukama narakage biruwerikan hitan araf timanna dua kuriye akhirat don timannen evvis azaben nudevva eba duniyega devwande duniyega timannaya e azab dakkawande e dua timanna kurime nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani khaleka tikame kuladana wegen noye akhiratuge azab duniyega hodaka kuladana wegen noye mihen kiyar Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar midwa kiyar den riwayatu gannani e dua ekalek faanu beenon kurawun wata kiyuwan fitto mon ekalek faanu shifa libigen diyakamuga
එහෙම වීම මේ දුආගේ මුහිම්මකම මතිවරිකන් අලගොණ මෙන්න වර රංගල එබ දේහවේ හැම මේ දුආගේ මතිවරිකම මෑක්කම දලීල් කොද්දේ එහෙන් නොගතායකි අස්හාබ් බේකලුම් මේ දුආය දෙවවා සමාලුකන් අලගොණ මෙන්න රිවායත්තුකුන් එබයගේ ખાસකොම් මේ රිවා කරවා රාවි අනස් රදියල්ලාහු අන්හු අනස් බින් මාලික් ගේ අරිහුගා බය බේකලු දන්නවනි තිමන්න මෙන්න දුආය කොද්දවාෂ දෙන් එකලේක් ෆානු හම මේ දුආ කියවවනි අනෙක්කාවස් එහෙම් දුආය කොද්දෙව්වමන් එදුමුන් අනෙක්කාවස් මිදුවා තකුරාරු කරවන තිම්වන ෆාරව සනස් කිෆාන මේ දුආ තකුරාරු කරවමු එබේකලු දන්නවනි කීනත්ව ඇති හද්දවනි උස් ඒ දුආයත් තකුරාරු කරවනි හැම මේ දුආ හේ අනස් කිෆාන දන්නවනි තිමන්නා මේ කොරා දුආයකි දුනියා ආඛිරතුගේ හේය එමීහක ලිබුමන් එදි කුරා දුආය ඒ දුආයකි ඒ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එම්මෙ ගින කුරවි දුආය එහෙම් වීම ඒ දුආගේ මුහිම්මකන් අලගොණ මෙන්න එංගෙන් එබදේ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් මස්උද්ගේ අරිහුන් අත්තහියාත්ගේ දුආත රිවාවෙගෙන් ආයිරුග අත්තහියාතුගේ දුආතගේ එකලේක් ෆානු මිදුවා හිමනොව්වා اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عبد الله بن مسعود التحياتගේ දුආතහුගේ වෙස් මිදුවා හිමනොව්වා කමගා රිවාවෙගෙන් ආදේ දැන් එහෙම වීම මේ දුආගේ මුහිම්මකන් අලගොණ මෙන්න වර රංගලා එගිගෙන් දියයිරුග කොබෑතෝ දුආගේ මානයකි එබ ජෙහෙ පලාල එමෙ ෆුර්තම මියන්නනි අල්ලාහුම්ම එම්මෙ මයි එම්මෙ මතිවරි එම්මෙ ජාමියු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එම්මෙ හාබ බොඩු නම් ෆුළු කමව අල්ලාහුගේ නම් ෆුළුම් ෆුර්තම මේ දුආ ෆෙරිෆමිවනි اللهم ايجي اصلكي يا الله عربهم اللهم ايجي اصلكي يا الله اتنو يا اي غوالما عربهم بينهم كر باهي اي بس افراق كف ايجي بدلوغ اي دليل كد اهن اكور ميني تركف عربهم ميم اي اللهم اميم دليل كدني يايا بين علمرم vidalwani ya allah alaya allah deetirega akuregge durumin wes nobevumuge gotunne ya emiyun efrak koffa allahum farhafwani kariyum gotu kuttamumuge gotunne Ya Allah Allah dannawani e kalimaga ubudiyat alukan Allah alukan kurumuge mana Allahan alweti umuge mana himenigen ebade uluhiyatuge mana himenigen ebade efhum yannani rabbana e rabbe alamenge veri rabbe rabbuge mi kalimeyaki e kalimaga emmeha amaltaki allah subhanahu wa ta'ala ge emmeha af'al take kantattaken ega himenigen da kalimai ege terega maruvuma diruvuma rizqu devuma kainat waki nizamakon tartib kurevuma ufeddevuma mi emmeha kantattake rabbuge terega himenigen ve
ගෙන්ගුළුවා තර්බියත් කුරවා උෆද්දවා රිසුගු දෙවවා මරුවා දිරුවා හුරිහා කමෙ මි තර්තීබුන් දුනියේගා හිංගවා කලකම් මි කියනි රබ්බේ එහෙම් වීම රුබූබියත්ගේ මානවස් හිමනේ ගොත දුආගේ ෆෙටේතනොග මියන්නනි ඒ අලමෙන්ගේ වෙරි රබ්බේ آتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة آتنا علمنا الدوان ديوه في الدنيا دنياغا مي حياتك ورقنا كائناتك ورقنا تنتن الله فالدواء فيبوه انما اس وكي تنگا انسانون ديريولن لواف ميواني එතනුන් නැතිය බෑ මිහුන් උපෙදුනි එතනුන් නැතිය බෑ මිහුන් නිරුව්වි එතනට නැතිය බෑ මිහුන්ගේ එඹුරි දියුම් වෙස් වනි වහී කරවනි මි කුඩ කුඩ අලගොණමෙන්ගේ නිස්බතුක බොඩස් අල්ලාහ්ගේ හදරතුක වර කුඩ කුඩ තරිය මිතනුක අලගොණමෙන් මි දිරියොලෙනි ඒ දුනියේගේ හයාත මි කියනි දුනියේ في الدنيا دنيا قالوا من علماء مدائرك حسنة دواش حسنة كي كوباتو ميتنوغا حسنة مراد كي آمكو مي شريعتك حسنة مراد خاصة كيرت قرآنك بعد ورقنا حسنة مي كلمة بعد من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها من جاء بالحسنة فله خير منها عباد ميهكو هيوكم جنسكم ونين وميهكو هيوكم كفكم ونين ما اينيا فله خير منها الله حضرتك اينيا එව්වරමා හේවකම් බොඩු එව්වරමා රංගලු එව්වරමා මතිවරි කමෙන් ඒනය ලිබිගෙන් දානේ මා ධර්ම වෙරි කමෙ ඒනය ලිබිගෙන් දානේ එන කුරා කමක නුබද්දලු හේව කන්තත්තකේ ඒනෙන් අල්ලාහ් දෙවානේ කම මියන්නනි ඒගේ අදද බලාලා ෆියා අදදු ඉබාදේ එහෙන් ආයතක මන් ජා බිල් හසනති ෆලහු 10 අම්සාලිහා හේවකම කුරා මීහායන් ඒගේ 10 ගුණ දෙවා කමක نبي صلى الله عليه وسلم أريهم رواية جنبا صح حديث كوني من قرأ حرفا من كتاب الله الله فتن إم أكوري كيرت قرآن إم أكوري كيا ميهايا فله به حسنة إنه اللي بيجن به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إهيوكان نوتا إحسنا ديه غنيا الله بدكورا إجماعه كي ميه کو إن أكور كيافيا إني ديه هيوكان الله إبقيام الدوهم ليوفي دين حديث كربني لا أقول ألف لام ميم حرف تيمن قليك فان مي بدالوني كي ألف لام ميم مي إن أكور كم كان نونه ألف لكن ألف حرف إنما ألف أي إنغ كوري ولام حرف أدي لام إنغ كوري وميم حرف ميم كي أنا إيه معنى كي ألف لام ميم مارون من قرآن كيو مغي غستوغا كيافي كما وني نما ألوكم هودو مغي نياتوغا كيافي كما وني نما إيه ديبوني تيريس إيه وكان إيه ميما mi maana aamko kirit qur'anuga hasanage maanaga mi onnani heokkame devvomuge maanaga ehennamas mitanuga duniyega heokkame ge wahake baade adi heokanta jama kurawwa fani mi ayatuga emme heokkame ge wahaka nota heokkame ke nakira ko arai bahuga nakira mi beenon kurani
खास नून नन्नमा एक माने की अलिफ लाम नुला मिसालक अल हसनत ऐसी अलिफ लाम में बाद मितामिन हसना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन तन्वीना एक्को अन्न नंतक अरबहुगा अरबी गवाइदुगा मिकियनि नकिरा एक नकिराय जेहि जेहि के एव्वत्तरगे देकलिमा आसिकम वनी नम तफ्सीर इल्म वरिन विदाल वनी ए तफातु देच कुरान के साइंस के तेरे उडको तिबेफुलुं विस्नालन जे नुगुता मियन्ननि तंकोले बोडा सिकुंडी ताजा को हेलागेन तिबोन पर मुहिमु मेर मितनुगे बाद दे हसनाय जेहि जेहिगेन एक कलिमे रब अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन जेहि जेहिगेन दे हसना मी एम्माने तो नो मी देमाने गे दे एक मिसाल बयन इल्मरिन जस्सवाफ एबवे फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन إن مع العسر يسرا مير العسر ألف لام لافين العسر فإن مع العسر يسرا ألف لام إكو العسر إجمانك إكيت تكرار فإن كلمة كي هم كوريجة إتش كبا إجمانك الله وحي كرر ميتنوك فإن مع العسر يسرا هم كرورون أندعو كمكا إكو dati undagu kamaka ekko yusra faseha ve anekka takurar kurabani inna ma'al usri yusra ilburi vidalon mitanuga mi usra ki hama kurige undagu dati halatuge wahake ekamaku yusru mitanga alif lam nete mi nakira ko mioti mitanu gamane ki tafat ehen faseha kam ege mane ki emme undagu kamaka de faseha nota de halat faseha ituru kuravve Allah subhanahu wa taala e takuraro mage mane gennawani tafatu de kuri echennone a ecche milibeni em a niyumate ituru wegendanewa මිතනුගවස් මියන්නනි ආඛිරතුගේ වාහකේ නෝංකම වෙෆ আদি දුනියේ වාහකම වාති තෆාත් එකියකි බේබේ කලුන් අස්හාබ් බේ කලුන්නා තාබී බේ කලුන්නා එක් බේ කලුන් හසනාගේ මාන තෆාත් කො කරවවා වේ අලි රදියල්ලාහු අන්හුගේ අරිහුන් ඒගේ මාන අන්නනි ෆිද් දුනියා හසනතුගේ මානේ කි रंगलु एम्बेग गवाक एक हम आने फरातो रंगलु फिरिये गवाक आदि वफिल आखिरत हसनतुन के माने की ए सुवरुगे के हूरुल लीनुन गवाक दुनिये का हेव रंगलु हेव लफा एम्बेग देवुमा आदि सुवरुगे के हूरुल लीनुन देवुन कमा अली रज़ियल्लाहु अन्हु मितनुगा माना कुरव्वा फ़ेबवे ए माने हदीस बस फुड़तंग ए बुहुरी वरगिना हदीस बस फुड़तंग ए माने ताईद को देनोता एई वेस मीगे तेरेगे हिमेने कमे कमुगा बयान बेगेमवा मिसालका अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस के अरिहुं इमाम मुस्लिम रिवा कुरवाफवा मशहूर हदीस अद्दुनिया मताउन मी दुनिया की मी उफाली बिगतो में के नोता हिफ़सेहा हिंगम जस्सालो में के व खैरु मताइहा अल मरअतु सालिहा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवनी दुनिया के में हेयो हिफ़सेहा कम की नोता ही उफलकी ए हेयो लफा अम्बेग उफले मी माना मीगेंगे बा देह कोते එහෙන් බේෆලකු විදාලවනි ගතාදා ගෑරිහුන් දිවාවගෙන් වනි දුනියේග හසනා දෙව්වමුගේ මානයකි ඒ දුනියේග බලි ෆසේහ වමා
සිහතුග මීහා හුරුමේ දුනියේගේ සිහතුග මීහා හුරුමා දැන් ආඛිරතුග හසනාගේ මානය කී එයි ආඛිරතුග මීහා සලාමත් වෙගෙන් දියුමේ එම්මෙහා අසාබකුම් මීහා සලාමත් වෙගෙන් දියුමේ අදියේගේ තෙරේග එම්මෙ මුහිම්මු හසනාකි ඒ ස්වර්ගය අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රුස්සෙවොන් ලිබුන්කම් එවස් බයි බේෆුලුන් මාන කරවවා මානේ අලමෙන්න දුනියේගේ හසන දෙවන් දේවේ ඒක මානේ කි නොතේගේ මුරාද කි කොබෑතෝ ඉල්ම රින්ගේ තෙරෙන් බේ එකි බේෆුලුන් එකි මාන කරවවා වා කරුන් මිදෙන්නේවි අනබ්බා බේකලුන් දුනියේගේ හසනාගේ මානයක එබ කුරවවා හලාල් මුදා හලාල් ගොතුග ලිබේ මුදා තිමන්නේ දුනියේක දෙවන්දි දැන් ආඛිරතුග ඒගේ අනේ ෆරාතුන් ඒගේ මානේ කි ෆුස්සෙවමා අල්ලාහ්ගේ රුස්සෙවමා එකලාගේ රහමයි ලිබුමයි මිස් මි hama maanatawge tereng himene maane ehem befulaku vidalowani duniyege hasana nota duniyege rangalu kamaki allah devvuma allah ge arihun allah ge hadratun mi dugaga mi ede echki ilme shar'i ilm deenuge ilme adi deenuge fahume ei duniyega hewegen waich nabiya sallallahu alaihi wasallam arihum bukhari ga riwayegen wa hadis mitanuga algun fahak wallan jehe ekalek fan hadis korwani man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duniyege insana kamedu allah hewen irada kurawwa kama wani nama ene koche devwani दुनियावी एच्छनो अलगुणमेंगे नजरोगा दुनियेगे मिहुन्ना मुदला गेदुरा सवारिया तनवस कमेन्नो अल्लाह एमीहकं हेवें इरादा कुरव्वा कम वनी नम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन दीनुगे इल्म दीनुगे तेरे वनुमुगे फुर्सत tawfiq eriyan devwani deen visna ganumuge deen miha wanumuge heo tawfiq ene devwani ei allah subhanahu wa taala mihaka medu heven irada kurawwa mihaya devwaich ehmimti befun nafenna nabiyun naki allah subhanahu wa taala qawwafa emmi mativeri ma insanu ebe bekalun duniya dukure viru eki bekalun eki halatuga alun menge man nabiyya sallallahu alaihi wasallam duniya dukurwa wa iruga ekalek faanu diriulvi koteri kolu eheri fenna barani kamati tane saada adi ehenihen nabiyunna ehenihen salihun duniya dukure viru gaves ebebe kalun na jehi fahori musibat taka boditi dati taka undaguta ki ei allah subhanahu wa taala russevma nurussevum minganu alanjehe nota minganu beleve kantattake nunkan ebebe kalunge siratun algun menne engeni ayyub alayhi salam ge halat tibe fulun deke wada gannawa yahya ya zakariya edebe kalunge istarful kandala yahudin istarful kandala fa hadiya kan nota bayakan hadiya kan arwani nabiyunge bay nabiyunge mihun gatul koffawani duniyega ehem wi mami jehe musibat taka mikantatta ki mi ege zariya nota ein algon menna allah gu rassama nurussawun emiheka medu ikkan dalilu
හෝදේන නොත ලිබෙවේන කන්තත්තකෙන්නෝ අලුගොණ මෙන්න හැම එකනි එංගෙන් ඔති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමීහකාම දුරුස්සවාෆිකම වනී නම එමීහකන් හේව මගු හේව විස්නු සහ දීනුගේ මගු එමීහක දෙක්කෙවු එහෙම් වෙජ්ජකම වනී නම එමීහක අල්ලාහ් හම්දු කුරම්බි ඒක මතීග දෙමිහොන් නම්බි මසෙක්ක කුරම්බි එහෙම් වීම මීන් එංගෙන් දනි හසනාගේ මාන වරගින ගොයිගොත ඉල්මුරින් කුරවාෆ එබවාකන් අධිහම යා එකු හසනාගේ මාන අනෙබ්බා ඉල්මුරින් එබ කුරවා හේව තෞෆීක දුනියේ හසනාගේ මානේකි හේව තෞෆීක අදි එම්මෙහා නුබෑ කන්තත්තකුම් මීහා සලාමෙ ඉක්කිබාවුන්කන් ආඛිරතුග ඒගේ මානේකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෑක් කුරවි මතිවරි කුරවි නබියුන්නා රසූලුන්නා එකුගා එමීහුන්ගේ එකුවරි කමක වුන්කන් හැම එගොත හසනාගේ මාන දුනියේග එයි ඉඛලාස් තරිකන් කමක අදි ආඛිරතුග එයි නරකං මින්ජුන් කමක වෙස් බයින් ඉල්මරින් කුරවා වේ කොම්මේකස් වරක් ගින මානත කුරවා අදි මි මානතක බයින් හදීස් තකුන් دليل ابلبه نبي صلى الله عليه وسلم بيان قرب وافوا حديث ابعاد ابن حبان انك صحيح غريوا قرب وافوني اربع من السعاده هتركم به دنيا ميها باجوري بگم وا كنتتو گتره اي هتركم ميها ك جما وجيا اميها كي الله دنيا گ باجوري قرب وافوا ميهك ايگ تريگ එක්කමකි හේව ලෆා ඇම්බේ අනෙක්කමකි හේව ලෆා රංගලු අවට්ටරින් තකි අනෙක්කමකි මීහාය රංගලු බෝහියා වහිකමෙල්ලිබු හතරවනකමකි රංගලු සවාරිය දතුරු කුරානේ උලඳ මීහාගේ ඔතුන් mi hatarukan ekegge atuga jama vejje kama wani nama eneyan ei duniyege baajjori kamuge sababu tawge hififayewani warakina manata ilmurin bayan kurabba khulasa kun tafsir ilmurin khulasa ko al imam ibn kathir ad qasimi adi nasir as-saadi fada bebe fulo mihuriha che khulasa ko vidalwani ربنا آتنا في الدنيا حسنة مانكي أي دنيا إمها نيومته جواك وكي نيومته خاصة نكو إمها نيومتك الدوان دي دنيا مريها نيومته ميجي تريغ همينه كمغا ايغ تريغ صحتا هيو توفيقا هيو لفا عبنا هيو لفا درنا مدلا عدي نوم بس إمها إتش همينه غتا den hama akhiratuge hasana anota akhiratuge rangalu kamuge terega vidalwani ei Allah subhanahu wa taala ge fussewma ekalange russewma adi ekalange didar fulfenume ei duniye komme kitam ginan libunu kamuga vias duniye ki algon men dukafa danje tane etekati dukof nota etekati algon men dukof fanawegen daich ehim Allah subhanahu wa taala duniya sifa kurawafani galilung waram madu echchekama duniyege mi mudala huriha samana ki waram madu echchekama Allah subhanahu wa taala sifa kurawafani آج الله سبحانه وتعالى ورقنا آيات توغا دنيا مي نعمتن أي مدو نعمتك كموغا صفة كروا في أرغن هما واقول نمالاني الله سبحانه وتعالى نبي حادثة كيا ديفا أيوب عليه السلام کے واقع صحيح البخاري کے بعد بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا إبس هدمت ترن كروا إكليك فانو
naanefulu fillawan honnawaniko id kharra alayhi jaradun min dhahab ranuge goffulangitake Allah subhanahu wa ta'ala mati fonuvi ranun ufedifawa nota ranun tayyar kuraifawa goffulangi ayyub alayhi salam naanefulu fillawan honnawaniko miyo faabani ekaleek fan ballawa nohunnawa ekkale ichita ekkurawan fettevi ekaleek fan dennewuni emme ichchako nufudeje ekaleek fan idalwani Allahge niyomattaka Allahge mi devvuntakakun adi mi barakaatakunnen insana alu miyala baden nufurene ema duniyega insana duniyevi evves echchakum baden nufurene ei nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani law kana libni adam wadiyan min dhahabin adam ge dariyaya devadi ranu ge devadi o ikkamuga vias labtaga ilayhima salisan timwana echchakan ena edene timwana wadiyaka ehem wima enage banden nufurenakama me annani velin noni banden nufuna wala yamla jawfahu illa turab veli noon ecche enage banden nufurane manek maruima banda veli elunima noon gotaka enage eduma enage beenon kendigen nodanaka mehem duniyega mi huriha libe huriha ecche ki wara kura kura ecche akhiratu ge ecche saki algon menge demiyonnane niyamataki ehma ekama algon men dua kuramvi mi dua ki algon men nawara muhimmu duae اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مهساب algonge wa kol kol kollana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته